I ljudi, evo nas ponovo u Montenegro tutoriali i sada ćemo igrati Hunger Games. Evo, počeli smo. Ček, mač. Samo metalni. Ajmo, maš. Ajde, udari ga. Čekni. To. Idemo dalje. Ima li još kakav samo mi se dađe oklop. Dobro. To mi ne treba. 9. Idemo dalje. Ubili smo jednog lika. Idemo dalje, tražimo kovčeg. Evo ga. Sveću to je. Ništa mi ne treba. Idemo dalje, ajde, brže, trči. Ima li ovdje šta? Nema, to smo bili. Mislim, jes, to smo bili. Idemo dalje. Šta ima? Ću uzeti tebe. Ne, to ću staviti. Dalje. Ljudi, našli smo dobar oklop, još sam nam hvale čizmice. Idemo, ima li još ovaj chest. Evo ga ovdje. Opa, jedan dijamant. To. Makne kapicu, stavimo Golden Helmet. Tu se već neki ljudi biju. Dalje. Hajde, trči. Da nađemo nekog lika, da ga ubijemo. Koček. Tu je već neko ubija. Ima ovo milion istih mjesta. Tako da neki put se zbunite i zaboravite da ste bili tu i onda ako bude pogleđe me vrati, aj kako. Izvinjavam se ljudi zbog ovoga, ali šta ću, nisam ja kriv. Pa često. Mač, evo ih čizme. Tako je, ljudi, imamo full armor. Da, dalje nećemo silaziti. Evo ga jedan, čekni! Ajde, to, če je? Kako laguje! Šta je ovo? To! Bili smo lika. Bjeri. Ajde, malo bijemo supom. Ajde, srčići. Ova moja luda srca, ima li tu šta? Ne. Imamo poljubac. I ljudi, imamo dobre stvari. Ajmo sad dalje. Ima li tu još neko? Evo ih tamo neki likovi. Tu su. Lik je zalagovao. Nema mjesta. Čim je chestplate zlatno. Tako, ljudi, sad smo dobri smo za sad. Ovako, to ću da maknem, ću tebe, ja ću da maknem i stavit ću tebe. Tako, ljudi moji, smo jači. Ima li tu još neki lik?
čest, nema ništa, eto, ima mi luk, i sad su svi, opa, baš, crkni, eto ti, gubitniče, ti se kačiš sa ovim crnogorskim tutorialima, Montenegro. Inače, Montenegro znači Crna Gora. Mi smo Crna Gora. Mi smo mafija. Najjači smo. Tek sad vidim koliko ima ovdje srcolenca di... Čekaj da mi se regeneriše. Opa, gdje se streli? Dobri smo, dobri. Idemo list. Ne, crkni. Ljudi, evo ubio nas je ovaj lik, posljednji koji je ostao. To je to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali ovaj video, vidimo se vrlo uskoro. Ćao!